केंद्र सरकाराच्या FDI धोरणाचो निषेध करपा खातीर भारत स्वाभिमान आणि पतंजली योग समितीन गांधी जयंती दिसा म्हापशां मोर्चो काढलो। FDI धोरणाचो निषेध करतनाच विदेशी म्हाल वापरचे ना म्हूण ह्या वेळार लोकांनी सोपूत घेतलो। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मुझसे विदेशी वस्तु का उपयोग न हो और मेरे दिनचर्या में मैं स्वदेशी वस्तु का उपयोग करूंगा। आज से एक कंपनी भाड काढून त्याच्यात 5000 विदेशी कंपनीचे आणून इकडे आमच्या देशात आमचे सरकार आमच्या देशाचे वर गद्दारी करत आहे। त्यासाठी याच्या विरुद्ध भारत स्वाभिमान आम्ही आजपासून आंदोलन कायम सुरुवात असणार आहे। वॉलमार्ट सारख्यो कंपनीज बाजारात येतल्यो आणि आमचे गरीब जे भाव ज्यांची बारीक बारीक शॉपां आसा जे बारीक बारीक शॉपांसून आपले हे सगळे आमचे स्वदेशी प्रोडक्ट्स विकून आपले कितें तरी कमाई करता आणि ताका लागून आमच्या देशान एम्प्लॉयमेंट खूपशा जाणांक मेळटा। तरी आसतना ही सरकार जे आसा FDI भारतान हाडूंक सोदतात। वास्कोच्या टिळक मैदानार आय लीग सर्त जाल्यार खेळगड्यांच्या सुरक्षेचे कितें असो प्रस्न गोंयच्या आय लीग क्लबांक पडला। फातोड्डेचो स्टेडियम सारको करपा खातीर बंद दवरल्या उपरांत आय लीग मॅची वास्को जातल्यो। टिळक मैदानार प्लेयर आनी लोक सामके लागीं असतात। प्लेयरांक थंय सारकी सुरक्षा ना अशी भिरांत धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो मॅनेजर कुस्तोदियो अल्मेदान मिडिया कडेन उलयतना उक्तायली। गोवा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशनान घडोवन हाडिल्ल्या मीट द प्रेस कार्यावळीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। दिसाळी आणि मिडियाच्या बऱ्याच पत्रकारांनी ह्या कार्यावळीन वांटो घेतिल्लो। About the Vasco Tilak ground, it is a concern of security because the ground is very close. Maybe outside team comes, they will have a problem. Maybe supporters of our home team, when the home team lose, they will have a problem. So it is concern of the security, not about the playing and this thing. Because the ground is very close, stand is very close to the ground. If anybody like strong supporters, if your team lose, you may throw bottles or anything. So the organizers should see that they put a good security for that match in Tilak. We have already started the process of selecting the vendors for merchandise, and this year at least Salgaonkars you will definitely find a kiosk outside the stadium. But also coming to branding perspective, you know, I've seen the kiosks that are put up on the Fathoda Stadium, and I've seen the quality of the material also. One thing which we all clubs should agree to this is, if we don't give quality in the merchandise to the person or to the customer who's buying it, he will not come back, nor he is going to, you know, spread a word about your merchandise. So probably that is what taking us time, all of us. Maybe we want to give something better in terms of quality, in terms of, you know, connect with the brand to the customers, maybe. So, but for Salgaonkars, yes, definitely this year we will have. Yeah, it's not that I have control, but we are, myself as a coach and Subhash Bhomik is a technical director, we work together, we discuss and work together. We, before the practice session or one day before the practice session, we decide how to go about the training session, and we both work together. Of course, I being the head coach of the team, there is a pressure, and when you are given the assignment, you have to perform. So it is all part of the job, where even if you do well, you may be not there for the next year. Even if you don't do well, you may be there. So it depends upon the management. In not only the I-League, but sometimes football is like this. Now sometimes we play the draw, we play loss, we play and win, and we will try our best to win the prestigious I-League. We will try our best in the coming future. But, in the coming match, not only the Goa Professional League and the I-League, I hope and I have a confidence that my players will do a better performance than before. प्रुडंट मीडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आणि चलचित्र खबराकार दिनेश करपे।
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबुक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचें हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. हांव प्रदीप शेट तुमचे हांगसर एबीज द अंडरवर्ल्डान स्वागत करता. तुमकां हांव दर्याची सैर करता. दर्याची सैर करता आसतना हाची तुमकां गरज पडची ना. येयात तर. आम्ही आता दर्यांतल्या बहुरंगी बहुढंगी दुनियेची सफर करूया. हांगा आमी पळोवया अद्भुत असो सैमीक आविष्कार. दर्यांतले नुस्त्याचे कितले प्रकार आणि कितले रंग. ब्लू रिंग एंजल, पॅरट फिश, स्टार फिश, कॅट फिश, बफर फिश, बटरफ्लाय फिश, कॉक फिश, रेड शार्क, सी एनिमल, लॉबस्टर, लायन फिश, बॅट फिश आणि हो निमो फिश. हय बरोबर, तुम्ही पळयला ताका पोगो चॅनलाचेर. चलात तर आता खेळूया नुस्त्या बरोबर. जगातलो हो एकूच एक्वेरियम जातूंत तुम्ही नुस्त्या वांगडा खेळपाक शकता. आता नुस्तें म्हळें की नुस्तेकार आयलोच. ताकाय लागींच्यान पळयात. हे सगळे अनुभवपाक वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळ हॉटेलात एबीज द अंडरवर्ल्ड या मरीन फिश एक्वेरियमाक भेट दियात. याद आसूनी एंटीक मार्दोळ हॉटेलांतले एबीज